mulai toleh sampai kita ni beri bang kapakap. Main samat kot makat nalang kalangan ki yang komu yang masan semua berong pana mention wet. Pego mungkin kaya kita masan wet kelen ngena musarawi or pitu ngena musarawi. Positif naik kel sudah ada lokong, aku megan tutre answer chorus. Answer chorus itu tentang kemarin kawan song kemau Jesus Christ, sali kita certain ini nama suat kan chorus. So transition ada dok bang poita mereka dia semua kita takut in Jesus name I pray. Hallelujah, amen. Allah penetairan kawitin ramu de masa ni, Dahme Pwoson bang Wiahieng Kitial. Dahme Pwoson bang Wiahieng Kitial. Wemeng Kitial lagi rebukat. Teman-teman Pwoson tu mekot pangkatin siapa yang kita Kitial ananakan. Pwoson tu mekot pangkatin siapa yang kita Kitial ananakan. Maksudnya Pwoson kot pangkatin siapa yang Kitial ananakan. Paham pakai. Bukan memurki Pwoson. Ada tangan Pwoson bang Wiahieng Kitial kayu kot pangkatin kesempal king Kitial. Mereka bang Pwoson kot kita bang nempel ren kot. Apa angkatin kesempal king Kitial. Dan matu ralat penuh ridik silisek masa ni. Kot makin katin kapatata tipuan nan sabakan. Deep memiran wet. Ayakin mengilak lakap o lektek yang nan kisiniye. Riyatuwe esopan katin apali kumail. Mau sang ayakin katin apali mepukat. O katin kalikawi kumail da. Kumail met Pwoson tikitik. Pwoson mekot pangkatin kesempal kin Kitial. Hani tabiyo ni kota kin kapita tapi naramas. Adam Eve na mudwelen Eden. Kot kin ketio yang rai kin fellowship. Niyan sumi deep petulungan nan mudwelo. Kot toro lasang raput. Kot suragak patong di pampakeo. Ime kot ket lasang ra. Erjara mas krojail. Sola kono linganin kot, pagitip makareta, kung buksaraya masa niyong Kitial. Ima kata Christ ketto, puen kopre Kitial la ren kot. Eriatal Pwoson tutotok me Christ yung yadabon lobo, ima kata makakpur kila ren kot. Makata pang Pwoson tutotok po Kitial, lukwar lang iyo kasmoyong i nanatal maur. Eri, tama kot pang kasibaging Kitial po kiyat karapen. Kitial armas wewitan woman God. We were created in the image of God na bukan wayo ko siya. Kitial kapitan woman God. Tron lang sudah kapitan woman God, teman-teman. Tron lang kapitan woman apali Kitial me komor pandelong Kitial. Ime buksa romasa ni. Harus sudah kapitan woman God. Kitial armas kelep me kapitan woman God. Ime kata makatay pang Pwoson kot, apan kesempal king Kitial po Kitial kapagpagtan ni mumuy. Ni mumuy kot. Tol yang kan tuge kan mana kan mamakan sudah kapagpagtan ni mumuy kot. Kitial kelep armas me kapagpagtan ni mumuy kot. Karena makatay pang Pwoson kot, apang katin kesempal king Kitial lapas ang aping kapatata 1, tuge nan sabakan me pilinin Kitial kilang tuge kan tayo lingan kiyap. Kot kesempal king Kitial san tuge kan. 1, 2 kan, Rose kan, Son, kabibing chorus memiye. Kot kacing kasumpal kita sama kabibing, kanai, ap kita le kanai sang kabibing chorus po kita kabibing kita ni momoy. Mereka ambil kilang lang kot Pwoson ni, apa ni yang kasumpal kita. Tamang yame kot kasumpal re. Keriau. So te mekot me pan apalong Kitial ta apalong uk. So te mekot pan apalong uk makamamor ki Pwoson kot. So te mekot pan apalong uk. Nan Markus de Mark raw tuaw di risek silu ko siya. Jesus katin masa niyong maepan kakpay. Mekot as kakpay ta rin me kin Pwoson. Naneo kawang bukang wayo to ne. Why did you say if you can? Eitak rin. Old menan keputa. Ni murin Christ o wan parang oray. Purtito sampun nanaw. Rekilang pekonyo mimipaw. A Christ ketlaw kalalabak. Tama wiyawi. Old menan keputa me sumawat ne. Iwatong na iputak sumawat rin. Sa bumikan. Presiduka kau siyang
ngayon suwe tore. Juga kamawiala. A Christ nen watu iwato na putako rime olenta. Makom kak kom kamawiala. A Christ masih maip kak. Atin makak makean ki Pwoson aban kak. Ime Christ ketin masa niyong. Jesus ketin masa niyong. Maepan kak pai, ewiya iren kalebag. Maapan kak pai. Me koros kak po ita ren me kin Pwoson. Song koros kak po ita ren me kin Pwoson. Sote okot me kot siripang kak wiyata magdaibanan ki Pwoson. Songan kapal kang koros me kita lel. Anan kan koros me kita lel. Magdai kilang kot atal Pwoson o kamele Christ ketin mansan ibang meman. Pekireng kot sa mekot niyete ibang kiyong kumail. Magdai Pwoson. Ekdai tekretay ren kalebakwood. Yamun Pwoson mehiyan gi. Iking kamel niya sumikin lelong nan rai ren kapal kan iking kilang lang ato kot, iking kilang lang aramas. Kuburo kime aramas pangka kamawila sang kot. Ap kot anso koros. Yakak wiyata. Apa lihat dalam nanakan. Pwoson de magdaman sang magdaman ananik talinan ki bukot ren kak wiyata sa mo itotok manamanakan retail. Kesilu epang kamawi kitail lasang nanasay sumawagan. Nan lu kerlau desa kwaludik pasik kriyaw siya. Sisi sa riketin masa niyong na kilangan tawasa ang Pwoson me kakilali yugatar. Na kilangan tawasa. Pet peseng pa ang Pwoson me kapang kilang kita wasa. Pagkilang kita wasa. Ni Christ sakit kitla ng kani mon Jericho. Miol maskun men mumod ni kailan niyalo. Niya sa may rongata peko na kukulay tagraray. Dahme Wiahieng. Ay repetagi yung Christ, Jesus Christ me kat kula. Anso otra lukuwer. Maing sapul men debit. Kung katin siya. Magilang olo niya rong me Christ kat kula. Pwoson makitere pagi iya sa may rong totoong ka me Christ wiya. Kadang sa may rong me Christ me kat kula. Anso otra lukuwer lang. Paya Pwoson no kamelele me Christ pang kamawila meseo. Hari armas kau lipore kete we Christ rong atai ketimasan mai kare to olen rei. Rai kare la ol maskuno rei ai te tama kemau yang Wiahieng olo ko siya imeng kilang atawasa. Ai me Christ ketimasan ni yang na kilang atawasa. Am Pwosonen makakilali yugatar. Dahil kinan ki sumaw kan. Sumaw me kitaikin kola doctrine ta magdalan ki ata sumaw. Songon sumaw kan me kitaikin yang iti po doctrine ta magdalan kami mo ki sumpung wano. Tebilare nan suyo muri ta pamela. Taikin yang iti akdaikin anan daikin kilang kot. O kilang anso me anso me nimon winiban. Uti anso me man tayo me resito ka Wiahieng me ko sumawon o sambang kami ko la anso kot kin pedalong. Kot me kat kitong ta doctor kan po insusi tayo. Mie anso me doctor kan ban tok mawini ban tokiti. Sola me ko ta Wiahieng am sumawon. Yan so me kot kin pedalong. Pwen kin kalingan na kita mare. Healing de kamawala me bang Wiahieng tayo. Kareta Kubur ki kot, kubur ki meekak ikedep, maka kamawala ta sumakan. So dili bisangon sumata ke cancer. Kulay mo ni doctor na mo ke cancer, kete yang di. Kilang lang kot, kubur kita me kot. Pankaken kamawala am cancer enta sumawi mi remon. Nampak cocok dalam bahasanya saya Aso mo dahil nan ki sumaw yung miutan. Sa kanakanan tayo more. Dahil rong memiyar mas may paliyo may kang kakamawala sa sumaw. Sotra mas may kakamawala sa sumaw. May suwat ka retay. Sotra. Pumamiye, mamiye.
Sama sama me kila kansi, sama sama me kila cuma suat kan chorus me mie. Pemie me kin kamau yela. Arian suak dai kilang sangkot, dai kilang langar mas muk dai rongo. Dai golao kita mela. Dai kilang sangkot. Kita lang kilang langkot. Hain so chorus. Men tama tuak de bilin tama dai pampil. Mela po ata cuma me mire ta situ wini es, situ me kot kamau yela. Kot ka kamau yela song chorus. Kailangan nagdalhin tuwa ito all. Mas guno. Maniyarong ko dami crash kakat ko lang nanalo. Ara lukwar lang. Lukwar lang Pwoson. Yung crash mas hindi kiyo na. Ang Pwoson mo kamawi ko lahat. Pwede crash mo ang imaholaan ki Pwoson. Ilukwar lang. Pwede oloy kami may kong rong-rong tatong kami crash ki Wiahieng. Apos ito kakalang. Ani crash at lilawa sa mga oloy miye. Wrong me Christ kat kolaan so what lukwar lang Christ. Main David. Kung katin so siya. Kamelele me Christ pang kamawila mas kuno. Ikilang tawa siya. Pwede Pwoson me ani. Nan Petrus kayo lalaw triyaw disgrisyak payo ko siya. Pain Christ kat kita ang kalaban in lobo yang akit tipatrail kan. Pagkatali ang melasang ng tipatrail kan o memorki morpung sabol me ola kan me kamawi kita lar. Menya ola me rewaki nan so wawaki silisek tuwa me rekiyang may na siyo. Pagin wawaki pa siya 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 wawaki pa siya kap wawaki silisek tuwa me rekiyang nan di siya. Hew luwan salme rewagiyo kota sang wata sang hutuk nanti sewew kamu ilasang ewa sumau wagi kau koros meruyayangi kamu ilasang tanan sumau kan koros ime buksa romasa ni sapul me ola kan me kamawi kita lar meon lupa na hola kan me aleyongi metowe lang mau i me sote tipe kamakam. Pagi pagi kita lemen kamau ikhlas apa nanti semua kan. Pagi mangi. Kata menta kila benio kamakam. Pagi healing. Kamalan dan semua kan kak lelutong kita. Metawela. Contoh metawe mau. Isme yang kelang kaston passion for the passion of the Christ. Magilang kamakam meruyan ang kasto. Weninta me keredi, apa nampuk saraw masa ni me, kasih bisa ritar. Pod nampuk saraw masa ni, me ni ada bang kelang, tuwa utukeu me inta, intinta. Iwa na ola, okila kama Wiahieng, pagi emet metawai kita, pagi kita, mengkau kita lasan ada semua kan. Ima kata nampuk saraw masa ni me, sabol me ola kan, mengkau kumai lar. Hari, kakiredier, kamakero, lipalu kita trail, trail Pwoson magdamana lagi ada kemaulan trail semua kan, soto kot me, trail Pwoson te, orang kau song kemau Jesus Christ, magdamana mau kelasan trail semua kan, dan anak trail yang Pwoson, kita anak trail yang Pwoson o kamelele. Memang lipuakan kemau talasan ng sumao. O yang alaw ale. Diba uya kapag maabil pan, uya kapag tetrok di siyang kapag pagpagren kod. Klangar mas kinda. Makabang pagpagriyaw, kasi Pwoson. Legamtor. Kita lang natin kataman ki pagpagre. Parable, karasas me. Kot kekindalan me Christ masing yang nama sini. Lima kola pekpekren son ko bungo. Pekpeki son ko bungo so sei. Itu ada peki so besang. Pekpeki an so koros. Lao son bungo kapayang ano. Itu nabi ko to sabi pekren kot. Pekpeki. Ola men me after melan an son patriko. Ito Ravi Sakaraya sulan India men. Nanewa program ko ro ako siya me. Mie tila pe ola.
Kini nenen wairengki. Abu ya tuntu dokin kota men. Sompar paisa kau ya pepikiran kota awal. Wala nan suwo. Sompar paisek. Kot kamau ya la wala nan suwo. Sompar paisek. Ong kitail sompar paisek. Uya sompar ngetere wap ong kot. Second payu. Wana suwo ya tabi mekotren kot. Abu treban kilang-kilang iposon. Kamelele memang lepakan mau kamu kejelasan dan semua kan pag ya bangkit kiyong ketay. Mabil so ako kaban sa malare, makabil mekila semua makan kian kaban sa malare. Kau pagtabang kolaya. Niya tayo ya solang kay sabon meng kota na masikay. Tabang kolaya magtabang mela, sabang kola. Dan Korint keryaw laut 5 walu, Korint keryaw Korint keryaw laut 5 walu ko siya. Niyara mas na mela paling ngani wan so to kolarin kot. Pag tatok mo crash ya dan ilobu. Inta mo crash ka din lobu. Ada temasak. Temasak rong suma lelong temasak. Kamelele me mo libuan crash kan kamo tala. Mabil sok dai melada bisa kolarin kot. Kapayo kita pan kilang linganen kot na natural more. Kabang landing ano yung quote na natural more. Na iwan is relaut isa kayo, the son relaut isa kayo, paisa ko siya. Sisasap masa niyang liyo. Iso inda yung uger makabang kilang anin quote, makabang Pwoson. Po ni Christ akit kilabo kay Lazarus Mela. Lazarus Mela. Ari niyan so merong Lazarus sumaw. Ay me Christ katin masa ni. Sumawat panguyam yang kalangan penkot. Christ mangiyir me Lazarus pan mela. Katin masa ni sumawat pan uyak kalangan penkot. Karta esru matang lela. Pues emo ito ang inserti. Purin ran tayo. Kalibang ran ap lela wasaw. Pues emen utan. Kamilan mo utan emela. Pues kimen susakan kin kamilan ma. Kakak pilih mau tamu ran silu, mesing ke mau miterem. Kadang mau dengan ran payo. Permas kaundan ese mutan Lazarus mela rai sarabdi Lazarus. Christ ketla. Kamau tasang Lazarus nan susu. Lingan en Wiahieng ang purlangkot. Christ wiya to talk about lingan ang purlangkot. Sotre aramasamen. Kamau tarmas melamen. Lelanso me Christ kamau ta Lazarus. Christ me wiya to talk with pagkita pwede mo yamin kalangan pen kot. Imakata kitail kin kilang lang ki kot at alanakan pwede makot kin katin napali mo yamin kalangan pen mare. Pen kowe pampin lus ki amperen. Kapampin wiya kakalang ki amperen pag kot katin apali yamananen. Pwede lang sudan pas min makot pang katin kamawilasan ng sumaw de katiyang nanan kami pamungoto gilang wiyo misin pato. Sotre. Udah na pan lus ki aperen. Pagkot katin apalia anano. Eri, imagarda. Linganen ko tabang kilanan dal more. Matibang kilang ko dal Pwoson nagan. Lang lingan maybe kasasalita. Maybe kalangan da kot ni tabin paso ba. Uyawi. Moses ale intai riskila ni wanimun nimun Syrian Israel kau potron lang yang kama wente betulong ko ni rai masani kau ni men di si bau ye mama yo o siang kini rai masani kau amela Syrian Israel sotre apale ulilong ni rai kau kita pagi Pwoson meran ki Pwoson me Moses an ki kota masan yang nale intao lito bugila mesin wanim kau ime Moses lito bugila mesin wanim kau ada sote mesin ini sudah yang mela benera mana kan bisu yang mela pagta pag Pwoson meran ki linganen kot kinsan saltasan dan dry Pwoson kelep me kot mangkin lingan kita kalimau kita pan ka kuya tutongkan me kinuya o lapasang. Bagday Pwoson. Japang kuya tutongkan me kinuya o lapasang. Naiwan di sila di sa payo di sa kriyaw ko sa iya.
I inda yung kumail ni Mel, Christ may mamasan met, kaya tigil namin sa uko pa kau. Damen, warang kau, Christ makitin mamasan met. Tene, i inda yung kumail ni Mel, memen me Pwoson ye Pahn uya totongkan me ikin uya. Hey, Pahn uya me lapasang, pergi kukulang rin, Pahn kupuren. Samo. Christ niya ket labang kupuren samo, kata tu ngene sarau retail. Ngene sarau me uya totok mana-mana kan chorus ren sapul me kan bun sambak lang. Harmas kininda. Isma ka kuya sa kung Christ kalebo wan baron kau kalebo ka kuya. Ansa uta jitu yang kuya. Leka motor ta buk sarau masani. Christ tu uta ayo rawat lakap kokolate. Totok me uya kau ete kiyang may mana-mana kan syok pun sinengkan pun skopian kan. Kuya ket kiyang tay mana-mana ng taling uya totok. May kung uya niya sa may uya sa ministry pun sa. Ito totok po dahil ka kuya. Totok and kamor. Totong chorus me uya. Ima kata katin masa ni. Hintay yung kumani mele memen me Pwoson ye Pahn uya totong kan me ikin uya. Totok tama Christ kin uya me Pwoson ka uya. Kapit pa siya me narmas kan. Katalan niya me motor kan. Kamawala songon sumo kan chorus. Kamaw darmas mela kan. Wala nang ligigan. Doon pastor rin quote kan. Kamaw darmas mela. Ya uya uku kila to ko tram ka kita mi ni munran. Erzong kosoy menta me Christ to sabi me ka kuya. Mati ba yang rongo kamele bumak me rongo kamele amay Pwoson Pahn. Tiki lat pan sola o ma siya le me ko chang ren kot. O may kamele zong do kaya menta. Christ to sabi mo wan bon ka kuya zong to nga. Kita ka kuya. Aya ka yang yakar yak yawe wen buk saro yaman sa ni nang bukan Hebrew. Me Christ tu tu te ayo rawat pilpan lakaw bang kokolate. Esto kung wakla. Tadok me kung yakan ut ket kiyong time manaman kat pagtal ut uya tadok me kung yakan po sa otane. Kan yak katlaran kot sa mo katartong ene sarawi. Kita ka uya totong ka me kung uya. Pag ngayon saraw me uya totoo. Kita uya temba sa ngayon sarawian kot. Ngayon sarawian kot ket lolet tile. Kailan ko di yang Kitial, niya dahil toga me sumuakan, kailan ngayon sarang me kamo ulas, kating ping Kitial, po sito pinatay kail, so dahil mekot. Kot me uya dogwat, ngayon sarang me uya dogkan kotas mo tayo uya. Pag kita po kay yang Kitial, kat lolo tayo uya tembasan ngayon sarawian kot, puk sarawian masani. Tayo uya tembasan ngayon sarawian kot. Kan niya tayo uya dog, ngayon sarang me uya dog ka. Mangen sarawi sudah yang terakhir itu juga kuya ta mekot, sorte mekot prak, poida. Pekelen kot yang terakhir. Oh dene. Pahn uya me lapasang. Tamen lapasang me Christ ketuya pun sama. Tamak mereka kuya me lapasang. Me lausang tamak Christ ketuya pun samba. Wrong mau. Kitail me tipana kay mas. Kitail me wawato aramas. Christ itu wato aramas yang good. Sudah pakai Christ witness yang aramas. Christ itu kakmasa ni. Iye tu na imor mas met. Ime suat mas met work. Pwede katosan na lang mau makalagal. Jong oras me pungra. Kitail me tipanakan mas. At ay moren mas masakanakan. Kita lut wakila Christ kawang kita la wakila tal more. Kita lut witness yung aramasakan. May pinimito na mauren deep. Witness yung ralo patakin lang yung tunay more mas. Ikinuya mo. Apklang tama ka nuya yung ay more. Kita witness yung aramasakan. Wato met pilt mimi na mauren deep kan ren kot. Ima kata buksa rumah ni met paira me kung ya kamao nang bunga naramasakan. Met paira me kung waway romawan kot, pepolen kot, ren raime second tan ku bolwet, poreng viral to ren kot. Email labasan tama crash wiya bon samba. Kita la ta wato armas ren kot. Ite me labasang, soto kot me magdai bangka wiya me pan labasang. Ite magdai wiya me labasang. Kamao ta armas me la songa kot steka kuya.
Christ, itu pakai waktu armas raincoat. Itu ketu kalau kum rong maun coat. Aku tahu memang anki mau suat mas. Saya mau witness yang armas kan waktu armas raincoat. Email lepasan tamu Christ kaku ya. Obil nan bukan baru selot isu kono isu kisulah isu kualu ko saya. Manaman bukat pangin yang ralkan makin Pwoson. Manaman bukat pangin yang ralkan makin Pwoson. Kajekin pangin yang kumail menan so dame Pwoson ko ketemukan sebayang so. Chorus me Pwoson. Manaman bukat pangin yang ralkan me Pwoson. Repan kin kau sang insuatkan renar masakan ni marai. Repan masakin masanin dikikan. Kau sang insuatkan renar masakan menginsuat tiada borai. Kasi yang anak-anak kalian tang sedio tar sedi den wantu ke den juga kan. Kita tatawagan ngayon suat kayo met. Huwar na siya. Meron siya pan tokalang pulin ape ba uye puli. Kita pantasangan niyo. Ito magdala uya dan kulang tayo pulpe tayo mo sumaw ngayon saut siya tayo tayo couch kita marang kaun Jesus Christ. Ngayon naman tanga isang. Iko siya met pueki miaya raramas mesti sekolahit kapawaki mengen suatu pati isa nang kapit naramaso. Situ ko siya to yang di ko siya po ipemera pe tahu yawi. Katai kamelele. Marepan kolekiti perail kan seneng kano marepan ni malam ekot me Pwoson. Terus itu ba me kila repan kitang perail kan po me semua kan. Repan kelail ta. Isme buya to takwet, kores me Pwoson god. Sapul me Pwoson kan. Kores me Pwoson god te me kakuya to takwet. Kawano, epang kamula ta penini ka magdalan ki Pwoson, ada penini ka banyang maurla. Nan wiwi era jesu kono risili sekeu kosia. Ira ap sapeng ki Pwoson kaun Jesus aku om penini kores pan maurla. Niya sa poli Silas bi ko niya ni mutang mi Rachel diyan lole. Kot itikata rererin sa buyawiyo. Chen kau pupusan ni pen prisoner kau. Ol me sisle prisoner kau pan kemela peni buela me prisoner kau tanger. Apol inda kete wiya bo sa mi trembet. Ikola waira la ligitek. Mang holo ko tami yan anu wiya buyang komorla. Tame iyan anu wiya buyang komorla. Ngay me eititek. Tame iyan anu wiya buyang komorla. Paul isale ko siya. Pwoson, kaun, Jesus Christ. Kowe kadang kowete, kadang kowete, kadang ngay, kadang kowete, ko ang peninibang kamula. Makdabang Pwoson, makanan nanting sansarawi, ko punpunot yung peninibang sa ito kamula, kabakap. Ito magdala na uya. Uya kabakap kaya tayo peninikan. Uya kabakap kinrail, pukumaurin ko at panlelong rail. Makdaya sudah bang kapakap, short mekot bang yang netai serigan, atai penini kami kita bilmen yang renkoto bil yang haledi kami urut, short mekot bang yang rai, pergi kita sudah Pwoson, kita sudah kapakap, mentama kita bil mekilar rai bil punut kita penini kan nasa itu kamola, Pwoson ko do ya kapakap, meitangi, enabali, idam pekpekire, apaan? Kamu raila. Kamu panlilong ang paninay. Puwagi. Kawiya ka ba ko Pwoson god. Po kamor sinumito rin namin aramas. Kamor mipan. Himweo pan. Panampereo. Sinumito po namin aramas. Yung kata, menjisuligaw ni Ray Kamela, manin paso pa marapangkang. Paninayo kang banay. Kamor sang renkot, kating kuburki. Tony mweo, de peniniya ang kamola, kating kinamente. Katak dal Pwoson no tawiya kapagap. Ito mo tayo kakuya, so dokot mo tayo kakuya lagi. Pwoson tawiya kapagap. Adi mang kilay repukat. Hanki Pwoson, po ito mo kital kak, kamakit ki kuburan kot. Masih Pwoson dahil ito kamakit kuburan kot, pampakeo. Hanki Pwoson, po ito mo tayo kamakit kuburan kot.
Komu yamen mayang rong katak potet ranwet. O komu men likur lang maran kaun Jesus Christ. O kasamuyong I nanomu maur. En wiala am kaun o son komor. Akom itawen kapagap en lukwet. Kalanganen komu main kaun Jesus. Ikamelele o Pwoson. Totok makom katin wiata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal. Makom kakaredia min lobuo. Panyeta sanger nan tip. O ranwet ikoto momu. Dat bangki tip koros me Wiahieng komuyer. Sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pen ngay. Ap mekoro sumaitong komuyer. Kalanganin komuy po ikamelele. Me ay tungol at. Yang injininan sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen. Kit momotso en Colonia Assembly of God. Piluklukete koros. Melel irailkan metungol ki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu payo isu. O atungol email coloniaassembly@gmail.com. O at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin wiarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan. Kalanganin kupromail korusyen.